Үтүү күнүнен убасты буллах төрөппүттер. Бүгүн эхеха анан Николай Константинович, онна Антонина Гаврилевна Чиряевтер аттарынан Жокускай кораттагы национальный гимназиятын социально-психологической сулуспатын теттик сүбелерин тахарар. Мен атым Собакина Марина Михайловна. Гимназия алын сүйөк класстарын логопед учталабын. Бастатан туран ого доргооннору сөпкө саңарарыгар сөпкө тыынара идденер. Оны ситихерге тыынарга эрчиллилер көмө болуқтара. Бастакы роликка көстөрүнен ого салгынын муннунан ыгарьер, уонна аяғынан иедехин үлүннербекке, ыксаабакка үрер. Ухун хагас доргооңо ухуннук сыыян, онтон кылгас хагас доргооңо эрчимнээхтик кылгастык. Иккис роликка ого доргоону истен арарар жогурун сайыннарарга эрчилли. Ол эбетер фонематический слух. Ого болгойон тыллары истер, уонна анал белиенен ухун эбетер кылгас ахагас доргоон барын көрдөрөр. Үхүс роликка ого бечээттеммит текиске бериллибит букваны булан белиетир. Бу эрчилliini сыя уустугурдан бириемеге эмие толотторуокка сөп. Ити курдук күн аксын жарыктаннакка ого доргооннору сөпкө саңарарын уонна сурыярын сетихиекка сөп. Болгомтого тихин мактанабын, тускутугар туханын аныгыскы көрсөкка диэри.